Kuri uyu wa kane ku itariki 6 Werurwe hari hateranye inama y'ibihugu bibarizwa mu muryango w'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika SADC. Intego nyamukuru y'iyi nama kwari ukuganira iby'ingabo z'uyu muryango ndetse n'uburyo ingabo zawo ziri mu burasirazuba bwa Kongo zacyurwa. Iyi nama yari iyobowe na Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan usanzwe ari we muyobozi wa SADC mu bya gisirikare n'umutekano. Ibihugu bitanu muri 16 bigize umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC byaganiriye ku hazaza h'ingabo zabyo mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane ko zisa nk'iziboheweyo. Iki kiganiro cyabereye mu nama y'umutekano yifashishije ikoranabuhanga ry'iyakure kuri uyu wa kane. Mu gihe ingabo z'uyu muryango zirenga 1000 zibayeho nk'imbohe mu bigo bya gisirikare biri mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, ibi nibyo byatumye iyi nama y'igitaraganya isa nk'iyitiba ako kanya. Izi ngabo zigenzurwa n'umutwe witwaje intwaro wa M23 kuva wafata umujyi wa Goma n'inkengero zawo mu mpera za Mutarama 2025. Izi zose ziri mu bigo by'umuryango w'abibumbye wakoreraga muri Kivu y'Amajyaruguru. M23 yasabye SADC gucyura izi ngabo, isobanura ko nta mahoro zishobora kuzana mu burasirazuba bwa Kongo, ahubwo ko zenyegeza intambara gusa. Uyu muryango bityo ntacyo urasubiza ku mugaragaro bigendanye n'ibi M23 yasabaga. Nubwo bimeze gutyo, Perezida Lazarus Chakwera wa Malawi we yafashe icyemezo cyo gucyura ingabo z'igihugu cyabo zari ziri muri Kongo. Naho Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo nawe aca amarenga ko izabo yazazicyura vuba. Tanzania isanzwe iyobora ishami rya SADC rishinzwe igisirikare n'umutekano, yo igaragaza ko uyu muryango uzakora ibishoboka byose mu gushyigikira leta ya Kongo, nk'uko Perezida Samia Suluhu Hassan yabishimangiye muri iyi nama. Ntabwo abakuru b'ibi bihugu byo muri SADC batangaje imyanzuro bafatiye muri iyi nama yatangajwe, gusa ibiro by'umunyamabanga mukuru wa SADC byasobanuye ko izagezwa ku bihugu byose by'uyu muryango ubwo bazahurira mu nama idasanzwe iteganyijwe mu minsi iri imbere. Iyi nama ibaye nyuma y'aho abakuru b'ibihugu bya SADC bahuriye n'ab'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC i Dar es Salaam ku itariki 8 Gashyantare 2025. Aha ni mu nama bafatiyemo imyanzuro itandukanye y'uburyo uburasirazuba bwa Kongo bwabona amahoro arambye. Mu myanzuro bafashe harimo ko impande zishyamiranye mu burasirazuba bwa Kongo zigomba guhagarika imirwano n'ubushotoranyi. Leta ya Kongo ikaganira n'imitwe yitwaje intwaro irimo M23. Iyi myanzuro nubwo yafashwe, leta ya Kongo yo yakomeje gufata uduce twafashwe na M23 nk'aho ari mu banzi, ndetse umuturage wemeye kugandukira M23 agafatwa nk'umwanzi wa Kongo. Ikirenzeho, uyu munsi igicuruzwa kivuye mu bice bigenzurwa na M23 kinjira ahagenzurwa na leta ya Kongo gifatwa nk'ikivuye hanze ndetse kigakurikiza amategeko yose ya gasutamo. Ibi byagenze gute kugira ngo bigere aha? Ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwatangaje ko ibicuruzwa bituruka mu ntara zigaruriwe na M23 bigomba kujya bifatwa nk'aho aribwo bicyambuka umupaka, ku buryo byitabwaho mu buryo bwihariye bikurikije amategeko agena imipaka. Ibaruwa urwego rushinzwe kugenzura imipaka ya Kongo rwandikiye ibiro byarwo mu ntara ya Beni kuwa 28 Gashyantare 2025 itegeka ko ibicuruzwa byose bikomoka mu bice byigaruriwe na M23 bigomba gukurikiza amategeko asanzwe agena gasutamo zaho kugeza igihe hazasohokera andi mabwiriza. Iyi baruwa yasinyweho na Paul Kayembe Ngindu uhagarariye DGDA muri Kivu y'Amajyaruguru, igira iti: ibicuruzwa byose bituruka mu mujyi wa Goma ku kibuga cy'indege cya Goma, Bunagana na Ishasha bifatwa nk'ibishya byinjiye ku mupaka kandi bigomba gufatwa uko biri, amategeko akubahirizwa,
ijambo ku rindi, kimwe n'amabwiriza agenga imipaka. Inzego z'ubuyobozi bwa Kongo zimaze amezi 2 zihunze umupaka uhuza iki gihugu n'u Rwanda, ndetse ubu imipaka yo mu karere ka Rubavu na Rusizi yose igenzurwa n'ubuyobozi bwashyizweho na M23. Inzego zitandukanye za Afurika zimaze iminsi zihamagarira impande zishyamiranye kuyoboka ibiganiro by'umwihariko hagati ya Kongo na M23 hagamijwe gukemura umuzi w'ikibazo ari wo guhohoterwa, kujujubywa no kwicwa kw'abatutsi, abanyamurenge n'abahima bo mu burasirazuba bwa Kongo bimwe uburenganzira bwabo nk'abene gihugu. Mu gihe ibi byose biri kuba, abaturage benshi bo muri Kongo bakomeje gutaka inzara, ndetse abasanganywe umwuga wo gucukura amabuye y'agaciro bavuga ko bakomeje kujujubywa n'umuryango wo kwa Tshisekedi, ndetse ubu ngo ibirombe byose bisigaye bicukurira mu mufuka wabo. Ubu amashyirahamwe y'abacukuzi b'amabuye y'agaciro, amahuriro y'abacukuzi ndetse na za societe civile birashinja umuryango wa Tshisekedi usanzwe ayobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gusahura umutungo kamere muri Grand Katanga. Mu buhamya bahaye ikinyamakuru La Libre cyo mu Bubiligi, aba banyekongo bagaragaje ko ikibazo cyo gusahura amabuye y'agaciro muri Grand Katanga cyatangiye muri 2015 gifata intera ikomeye kuva 2019 ubwo Tshisekedi yajyaga ku butegetsi. Umwe muri bo yagaragaje ko abasirikare ndetse n'abo mu zindi nzego zishinzwe umutekano birirwa bahiga abantu bagerageza kugaragaza iki kibazo mu buryo bushimangira ko abantu bakomeye bafite inyungu bwite mu birombe byo mu ntara zigize Grand Katanga. Yagize ati, abasirikare n'abo mu nzego z'umutekano cyane cyane muri Kasai bahiga bagaragaza ko bafite ikibazo bagafungwa. Bigomba kuvuga ko ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bunyuranyije n'amategeko bwinjiriza amafaranga menshi umuryango wa perezida n'abashoramari batari inyangamugayo. Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ryo mu ntara ya Lualaba yatangaje ko yambuye ikirombe cye n'umuvandimwe wa perezida Tshisekedi witwa Christian Tshisekedi. Ati, kuva muri 2019 ibintu byabaye bibi cyane. Katanga yabaye isanduku y'amafaranga y'umuryango wa perezida ukura umutungo muri izi ntara cyane cyane muri Lualaba, nyamara ntacyo ajya ashorayo. Yasobanuye ko itegeko rishya rigenga ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro risaba ko amafaranga menshi ava mu mutungo ukurwa mu ntara aba agomba gukoreshwa mu bikorwa byaho by'ishoramari kugira ngo biteze imbere. Gusa ngo ibyo bisa nk'ibidakorwa kuko umuryango wa Tshisekedi ufite abantu benshi wohereza mu birombe barimo abanyamahanga baturutse muri Aziya, bakahakura miliyoni z'amadolari buri mwaka bakayohereza i Kinshasa kwa Felix Tshisekedi. Umwe mu bagize ihuriro rishamikiye ku kigo cya Kongo gishinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro Gekamine yagaragaje ko buri muyobozi wo muri iki gihugu aba ashaka kujya muri Katanga kwishakira inyungu. Atanga urugero kuri Minisitiri w'Ingabo n'uw'umutekano w'imbere bagiyeyo bagihabwa inshingano. Yagize ati, twibajije aho amafaranga ajya ariko igisubizo kiroroshye cyane. Buri wese aza i Lubumbashi na Kolwezi kwirwanaho. Ba minisitiri bo ku rwego rw'igihugu bahora baza mu ntara zacu gufata amabahasha yabo, nibaza kudutera agatege baza kwirwanaho. Ubu hari imishinga itunga urutoki nko kwigisha abanyeshuri b'indashyikirwa bo muri Hauti Katanga na Lualaba uyoborwa n'umugore wa Felix Tshisekedi. Umwe mu batanze amakuru yasobanuye ko ari ikigega cyitwa Fonalevu gishinzwe gufasha abakoreye ihohoterwa rishingiye ku gitsina, nacyo kiyoborwa n'umugore wa perezida Tshisekedi, nyamara ngo gihabwa umugabane mu musaruro w'amabuye y'agaciro binyuranyije n'amategeko. Gekamine yavuzwe haruguru yabaruye muri Grand Katanga ibirombe bicukurwa binyuranyije n'amategeko ko bibitse toni
miliyoni 29,800 z'amabuye ya cuivre ndetse na toni 1,900,000 za kobari afite agaciro ka miliyari 320 z'amadolari y'Amerika. Umwe mu nzobere zibitse raporo kuri ibi birombe yagize ati, urebye uko ibi biciro bihagaze ubu ngubu, iyi mitungo yose ibarirwa mu gaciro ka miliyari 320 z'amadolari itegereje gusahurwa n'umuryango wa Tshisekedi. Indi nzobere yasobanuye ko ibirombe byo muri Grand Katanga byarindwaga n'abashinzwe umutekano basanzwe, ariko ubu basimbuwe n'abasirikare bo mu mutwe w'ingabo zirinda umukuru w'igihugu GR kugira ngo abo umuryango wa Tshisekedi n'abandi bayobozi biborohere gucukura aya mabuye. Yagize ati, Abanyakatanga bararambiwe, batangiye kuvuga no kwirakwiza ibimenyetso by'ibikorwa by'umuryango wa Perezida Tshisekedi. Ariko na bamwe mu bajenerali n'abaminisitiri ubu ndetse n'abarinda umukuru w'igihugu bagaragara mu birombe byinshi, bakuyemo abari bahasanzwe, ubu nibo baharinda kugira ngo ubujura bw'umutungo wacu bukorwe mu mahoro asesuye. Bamwe mu bagize sosiyete sivile zo muri Katanga bagaragaza ko bari gukurikiranira hafi urugamba rw'ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi ryarahiriye gusubiza igihugu ku murongo, ndetse aba bizera ko abarwanyi bayobowe na Corneille Nangaa mu rwego rwa politike bashobora guhagarika iri sahurwa ry'umutungo wabo. Abanyamuryango bo mu mashyirahamwe y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse na za sosiyete sivile begereye umunyamategeko w'Umubiligi Maître Bernard Menya kugira ngo abafashe kurenga abafite uruhare mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro yo muri Grand Katanga bunyuranyije n'amategeko, bityo babashe kumurega mu by'amategeko afungwe. Maître Menya yatangarije iki kinyamakuru ko koko yakiriye iki cyifuzo, ahamya ko mu baregwa barimo abo mu muryango wa Perezida Tshisekedi basanzwe bafite ubwenegihugu bw'Ububiligi. Yagize ati, duteganya gutanga ikirego muri leta ya Kongo ariko no mu Bubiligi kubera ko abagize uwo muryango bafite ubwenegihugu bw'Ububiligi. Nshingiye ku makuru mfite, ibimenyetso birimo imibare itandukanye n'ibyaha birimo ruswa, kunyereza umutungo no gukoresha amafaranga mu buryo bunyuranyije n'amategeko biri mu bishinjwa abo mu muryango w'uyu Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Leta ya Kongo ni igihugu gikungahaye ku bwoko bwinshi bw'amabuye y'agaciro, gusa iterambere ry'ubukungu bwayo ryakomeje kudindira bitewe no kuba abayobozi baho bo mu nzego zitandukanye basahura umutungo kamere wayo. Grand Katanga niyo ifatwa nk'ikigega kinini cy'amabuye y'agaciro y'iki gihugu, yiganjemo cuivre, kobari, gasegereti na diama. Sinasoza nakubwiye ko ubu muri Kongo abayobozi bakuru barimo n'umuvugizi wa guverinoma batangaje ko muri Kongo nta rurimi rw'ikinyarwanda rukivugwa. Batangaje ko icyo bamwe bita ikinyarwanda bo bacyita ururimi rw'igihutu, bityo nta rurimi rwitwa ikinyarwanda ruvugwa muri Kongo uyu munsi. Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaganywe nyuma yo kugaragaza ko mu burasirazuba bw'iki gihugu n'abanyekongo bavuga ikinyarwanda babayo. Intandaro y'uku kwamaganwa ni ibisobanuro Minisitiri wungirije ushinzwe imigenzo gakondo akaba n'umuyobozi wa sheferi ya Bwisha Mwami Ndeze Katulebe yatanze ku ndimi zivugwa muri Kongo. Mu kiganiro n'umunyamakuru, Minisitiri Katulebe yavuze ko ururimi rw'igiswahili ruvugwa muri Kongo ndetse n'izindi zirimo uruhutu n'urunyabwisha, ibyo byose bikoreshwa, gusa ngo nta kinyarwanda kibayo. Minisitiri Katulebe yatangaje ko Rwandafoni ari inyito yagejejwe muri Kongo n'umutwe witwaje intwaro wa RCD warwanyije ubutegetsi bw'iki gihugu kuva mu 1998 kugeza muri 2003 hagamijwe guteza urujijo mu bahutu. Yagize ati, ururimi rw'u Rwanda rwitwa ikinyarwanda
mu Burundi rwitwa Ikirundi, muri Uganda rwitwa Igifumbira, iwacu turwita Igihutu. Kubera iki? Kubera ko muri Kongo twahisemo ko buri bwoko bugira ururimi ndetse n'izina ry'urwo rurimi bwite. Ni ibisobanuro byashyigikiwe n'umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Patrick Muyaya, agaragaza ko abanyekongo bakwiye kwikuramo ko ururimi rw'Ikinyarwanda ruri mu zivugwa mu gihugu cyabo. Umushoramari akaba n'umwe mu bahagarariye abanyekongo b'Abatutsi, John Nsana Kanyoni, yasubije ko Muyaya ndetse na Mwami Katulebe bazi neza ko Ikinyarwanda kivugwa mu burasirazuba bwa Kongo. Yagize ati, Mwami Katulebe arabizi neza ko tuvuga Ikinyarwanda, naho ubundi byateza ibibazo Abatutsi n'Abatwa bari muri sheferi ye kubera kuvuga Abahutu gusa mu magambo ye. Mwami akwiye guhuza abantu aho kubatandukanya. Uyu Kanyoni yasobanuye ko Ikinyarwanda kitagejejwe muri Kongo na RCD mu cya 1998 kuko abahanga mu mateka basanzwe bita abanyekongo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda ndetse aba bakabita Abanyarwanda, kandi ko ababa bavugwa ari Abahutu, Abatutsi n'Abatwa, bityo adakwiye kubitirira abantu bamwe gusa. Ati twebweho dutewe ishema no kuvuga Ikinyarwanda, kandi ntago byakozwe na RCD. Abanyamateka batwita Abanyarwanda, ni ukuvuga Abahutu, Abatutsi n'Abatwa, kandi ntabwo twahindura aya mateka, afite ibimenyetso bikomeye. Uyu mushoramari yagaragaje ko mu gihe mu burasirazuba bwa Kongo hari kuba intambara, abanyekongo badakwiye guca amateka ku ruhande rwayo, kuko bakwiye kwirengagiza ibibatandukanya kugira ngo batsinde izi ntambara zihoraho. Ati tugomba guterwa ishema n'abo turi bo, nubwo tumaze imyaka 40 igoye y'intambara. Ntewe ishema no kuvuga Ikinyarwanda nk'uko na bagenzi bacu bavuga Igikongomani, Ikibemba n'Ikirundi. Yakomeje ati kuri Uganda Abafumbira batewe ishema no kuvuga Ikinyarwanda, kandi no muri Bwisha abaturanyi ba hafi ni Abanya-Uganda bavuga Ikinyarwanda, kandi tubita Abanyarwanda. Kanyoni yibukije Muyaya na Mwami Katulebe ko sekuruza we yayoboye sheferi ya Bwisha mbere y'umwaduko w'abakoloni, amwereka ko aya mateka ayazi neza kubarusha, kandi bo ari abana imbere ye cyane. Reka dusoreze aha. Nge nitwa Regis, ndabashimiye cyane.